tu nai thathum thali ronga hin kan koram do thain nak chu akal chu ma ve international ni koram chunga Burma chunga a influence nak zong khitam pi arak e tu nai te a hin talukram ni kolrama po tin in a hauman khir ti lo in min ong hlaing adir kampi ti kha tu nai thathum ronga arak lang chang chu cha November thathok rong first week of November khan na an som bal lo mi min ong hlaing tiang in talukrama khan an som mi talukram special guest state guest chu asilo pasina in Mekong mid area Mekong river area Lanchan Mekong conference pi talukrami an tua naka khan min ong hlaing kha an som state guest sinak silo in VIP bantuk chu silo nan talukram chunga alut kho tu kha avoi khat nak ase mong chu cha taluk stand kha afiang ngai November tha ni kha min ong hlai arak loi nu in kha tampi taluk ni khin anma pipeline le arakan ram yakhaing ram tiang in lungchung yi kan chim mantuk in taluk ram ni BRI Belt and Road Initiative project PP som nga pasari koram chunga ma vial te taluk rami project pol kha aka akwe protect nak tinga joint security group zong kha kan tua lai ti tiangin min ong hlaing he an bachim tu ning chu taluk ral ka pol kha koram chunga an ma taluk project pol kilveng tu dinga taluk ral ka pol an lut khot chang ma project khamu khatiangin kha asitsa kan malam ni chu ma khichu 2008 constitution zong kha kai lo mi ase an ma ral ka pol ni min ong hlaing pol ni 2008 constitution tu tiang an dirpi asinan 2008 constitution shima koram chunga koram mi silo arm group khalut ding silo ti kha asinan an ma ana nga nak tinga chun ram khe taluk sina an zuar chang ti mi kha min ong hlaing ni he tetti apya mi kha chu ral ringa ye taluk influence kha chumi long asilo MNDAA le TNLA pol shan nyau sit sinji anu achun shan mandali sit sinji zong kha arakar mandali pong an phan tika taluk ni khan hi hinan kap ti lai lo ceasefire nan to lai ti in taluk ni MNDAA le TNLA pol an sida pressure apek an el kho an el kho ningin an el nan anu bika border rami uman sitsa khan tu chu ceasefire zong khe tua dingin an team chang khe shanman si sinji 1027 operation kha atha ader chang tia kan chim kho lai chumo ma ti kha asi e long te para hi chun direct in border area mi silo cha direct pressure chu apek lo na in zong chung a zong hi taluk influence khatam pi rak lai ti kha kan hu kho mi ase chu tu kha ati nung ngai mi ase chun khatleya Indonesia zong ni khin kolrama remnak dainak khonak denga he ati tu September thadi October ronga Jakarta khwapia NUG he Asian tolhanji pol kolram min ong lam pol zong kha som Jakarta khwapia conference pi atwa ve chuban tukin tu December ni kul ronga khin Thailand ni zong khi kolram conference kolram cha conference khi to ding a team ve chimdu mi chu kan pong kap ram ni kolram chunga khin influence kan tilai mo interfere to nak ding khi atam chu bantuk thiam in tu India zong chu mi tu
pumoi ne chim ban tu khen India nei zong chu daiten kho city lo ti in mi tu kan chim ban tu kin China influence kolram chunga atam chin chin nangan taka international pressure atam chin chin khateka India zong chu kan pakhatal kan tua velai ti in news nan rak mu ban tu kin kolram chung e ku ji le pol kolram min ong hlaing thau khan de pol kan ti lai chu party pakra e representative pol kha New Delhi Assam jan November thlat thok ronga khan chun New Delhi zaida an chim ti chu kan thailo asinan khati khan initiative kha tua suban tuk thiam in hileya kan ma le NUG NLD KIA pol CNF CBAA pol jong kha New Delhi som in kati khan biarwa nak kha ngei ti kha kan dak thei mi ase chu cha chun India jong khe zaitin da kolram akhin rem nak dai nak lai ti khi rak tol rel mi ase kan ma lai ni jong khe India sina tu hlan pin kan chim ton mi chu India chu leilung tluna democracy ram ngan bik nan si hlan in ong san unu chan liu in kha India rami Nehru pol chan in hoi kom tha ngai kan rak si democracy atang tui mi kan si chu cha barmaram democracy nga nak tinga India ni hin role play sang pi nan play kho tu Indonesia Thailand man an kho ti lo i kolram democracy nak dinga an tuana chun zeita India ni nan tual ve lai lo chun India chu kolram hek border kilometer thong khat zaruk le som nga ngai mi kan si chun khatlam mi pi Chin Mizo Naga khatlam an chun Arunachal Kachin tampin mo khatin nem yi set mu zong kan ngai tuan bia tha ngai zong kan ngai India ni kolram democracy hi zaicha da hit nan kan bom lo tu hi achan achu chang nan kan bom bak ding city in kan ma zong de khin a fak pin kan chim e tha ngai in an ngai ve ko kha kha asi e tu zong chu India ni khin zaida atwa lai khat lei khe azau ve e khatikha tu kha tu ning asi chon anu bika international e tu liu e hot new asimi chu ICC International Criminal Court ni khin min ong hlain khat warrant chwa in tlai dinga arrest warrant chwa ding ti in prosecutor general mo an shi ni chuk ni khen taya tu ji pol ICC chu taya tu ji judge playriat an khapol sena atin chang tu ning chu thong khat kum thong ni le kum hlei saria min ong hlain ni Rohingya pol sena Rohingya tampi athat an in ur mai akhang khwa tampi arok teri Bangladesh ramlama Rohingya pol 1 million na kitam antli tu tiang inan khami kha war crime asi crime against humanity asi ti khen ICC a khen peyan rak chuai nak asau pi chang kha kha anjing zoi e tua chun prosecutor general ni khen shi ni chuk ni khen evidence kha strong ngai chang a compile di chang video pol he satellite idat pungjai mi Rohingya inan khang nak pol chun interview an tua mi pol mo an ma ral boy lila khaka I min ong lai ral boy pol an tlai mi pol ni confession an tua mi interview pol zai kim kha compile atoi min ong lai hi aswal ko crime against humanity war crime asi mo genocide tiang zong kho mi khami khe culprit asi tin waran thok ding ti kha asi chun ICC khi lompal te ka fiang ter lai e ICJ thon khi adang pi asi ICC chu thong khat zakwa som kwa le pakwa an rak thok e
function asi nak chu kum thong ni le pahnia ase Rome stage ti mi ase Rome ni la khan in arak thok mi ase atua khen member ram za le kul le lian van chiata kolram Burma ki member ming arak sang lo USA assign lo China assign lo Russia zong assign lo mo katika ase ram za khat le kul le li kha chu an si khatza kami ni ken ICC ni atwa mi chu ma ram chunga kan ma ram si kan ma ram boy big ka si ti mi swal pakhat ni dictator ni an ram mi pol athat rem mi kha tlai kho si se ti in te ya sway kho si se ti in an rak thok mi kha ICC asi chon adang pakhat ICJ chu International Court of Justice chu UNO tanga khan ase khami kha chu aphun dang de mi chu ram pakhat le pakhat thu boy ma tiang hi kan ram ase ma chun ma island hi kan ta ase ti bantuk Bangladesh le Myanmar thu boy an nge chon ICJ alut kho mo chu bantukin tu Rohingya le ya jong chu Gambia ram ni kolram kha ICJ ta ya swe kha kha aphun dang de mi se okay asau tuk lai ICC ni chun si ni chuk ni prosecutor general ni tlai dinga taya tu ji pol hlei riat sena amu atin chang kha khatu nu thathum mo thali mo silai waran an thuk lai ti hi za som kwa ju kan zum mi ase an chau hlang lai ti khamo asina an thajei zat da raw lai ti kha ta thim na ka Syria ram president Assad kha khabantukin taya an swet nuwa thariat naka waran an thuk mo asinan Putin te na tu he waran an thuk chang Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu jong chu waran an thuk mo ICC ni kha chu thakhat thania khan waran an thuk ba ko mo kha asi chon pakhat khomi chu waran thuk se lo tu nu thali nga min ong hang khian tlai lai mo te chen an tlai klai lo an tlai kho lai lo zai cha te chun kolram chunga chung chu kolram chunga balu tin an tlai kho lo kolram kham member country si lo cha asina in member country asimi rama awat longa chun tlai kho si lai chu atlong ve lai lo chun tlai kho si lai lo asinan kan ma cha abepi athatuk mi an tlai le tlai lo nakin number 1 chu justice prevail ti se Rohingya polsina khabantuki ana shini atwa mi kha ICC ni miswal asitin an phuang mi kha ama kha tayakhan waran pi asichang bo miswal asichang te kha international court criminal court ni aphuang ti na ka se patni na ka tu ASEAN country pol taluk pol ni khin min ong hlang khin nai ngan khong song bantukin an set san ri sinan waran an thuwa chon waran pi asilai khabantuk khan an set san kho ti lai lo miswal pa he khatit saboi pakhatit to khan ramdang khong song ni hau man len du ti lai lo khatin min ong hlang khe asina kha atum lai khabantuk khan atam pi kan ma mi pi cha khan klai asilo mana kan ma cha chun amyat tampi mo kha asi kan zo ding mi asi ICC ni zai step ta unlock lai judge playriat ni chun waran an thuk lai mo ti kha tui leilung tlun hot new pakhat chu asi he kabya sau tu kri lai ma ti khan ka din ri lai mo kalom